کادار پیره بر پرسه سازی یا کردین به سینور جه پاریس لگل منه که کادار دما تخوش ببخیراتی من حس کرد دست پی که بزانه بم مثلا وزیر دروازه بیجه اما کردان ما کرد دعوتی کنفرانس پاریس کرنه مخواست بزانه بم جو کردان کیوه بشداری کنفرانس پاریس ببه دم باش ما مستدل بخوین سپاس جبو ویدا و خوندنا تبلیبونا پروگراماته براستی جبری محکه ده های مجی هی وک بیروا روز آوال ویدا بیروا باکرو رجلاتی سوریه جبری محکه های مجی هی گوه او کنفرانس چه ببه اونو کرجی دعوت ببه مسألة نافات ب جبو مسألة أو لكارية جبو مسألة أمني حتى تعيين ببن وبخا هبن بس تأكيد صد إنه كرد هند دفي جفينا هاند أفجي جلكي جرينجيا وينا هي جبرجو سر أستا دولتا بوزير كاري دربي جلك دولتا أمريكا ألمانيا بريطانيا اسبانيا ايطاليا فرنسا بخوا وقالك حاضر بن واسعد الشيباني جي ادبي دعوت وجير هبج علي حكومتها سوريينو وهب همبرويج كردار جي هب اف مساجا كي بير مزند دي هم دي خلق سوري هم دي كردا بخواج بو مثلا مورال تفق شرواني ما سياسة مداري ما مورالي وتب أبقى شري قد بي پر خورتي اللي مساجة كي پر ديوان كسي قد فكرن كردا تنبكن كرد بي بعل بمينين جي سوريا جي سورياني بشتي أبقى بدلي قهات دانين مساج جوار قدوي نفكرن وفقرن سريا راست ريا قهون كاربن بهواكي بچاراكي رونشتن بآخافتن بديالوكي بكردار بسكريكي خويا چارة سر بكن شرع پر بزانبون دليزي ابو محمد الجولاني احمد الشرع پر بزانبون دليزي مدي مساجي دشاندن همله وقت العربي سعودي بو القورواد اخوي باشتهاد تركاجي ديسي القورواد اخوي وجا بشتي فان رونشني قببن ادبيوي قهرتن ديجي هبن فرنسا رولاوي وحر سركبد سوريا دجبرهن او سيستما كولونيالي قبري 100 سالي وبري وهات نيفساندن وبردوام حتى دقائرو سوريا عايده فرنسا هندوه مثلا انتدابا فرنسي هين عينا تشيروكي شخامش فرنسيا افجي بهيست مثلا بري مثلا شرع ببي وحكومتها نوس دستي خدين سر شامي هندما ادلب دبو هاي كسيج في غافيتين ابو مش فرنسيا بشكل رسمي مجواب بهيست انه رولا مازن دي سوريا دي و دولتها السعوديه بي لفيجي ام دي بينين او تشتي غوتن فاي بجيتين وسعوديه حر ورولا حري مازنجيره بلي ترك دخوازن خود براكن حر تشتي بكن يعني تشقاسي كاربن تخن خدمتها خود جبو مثلا كردا اما مثلا افاكرنا سوريا جبو بيشروج علاقتي تجاري ودريه جهنه ابن بسكريك جبو ملتي سوري بلكي سوري جي حوجبن لي ترك دخوازي تشقاس كارب قزنج بكد مساله كردا تنب كردا بداليكي ابجي ابدا خنيا وجاري قالكي اشكره بخوتي سر زمان وزير كاري درفه انه كرد هنه وكرد بمينن وكرد بيشروج سوريا درون اوكي كادر نها تدبيجي بري مهكه وناغادارن کوی کرد بشتاری کنفرانسا پاریس ببن ترک بلوکه نکن و بشتار بنا کردان جبوه یکی مجی نجراغ هاندن ارگو منال سر تلفزیون اگو ام روزانم تابی تلفزیونات بن هم ای کردا هم ای عربه منانی سر زمان حتی وزارت کار دروانی زمان بری و جاریجی دیس رونشتن چه دبون لکوشکا الیزه دیس وانج مدخواست انو ام ناخوازن داخلیانی درخن هم ناخواست برادیان فرنسي فرنسي كقدر فرنسي جدينا كو حتى كو كرد ما في خل سوريا بداس خوا بينن لقال كردان بن بشتكريا كردان بكن ولو تخوياني كرن همش بو مصلحة فرنسا همش بو برجواندية دولتا بخوا
پشتگirtiya Kurda dikin hem ji bo mesela Suriye bi giştî belkî mesela Kurda li ba Fransa gelkî bi qedr û qîmetî ber kevin de piştgirtiya Fransa ji başûrî Kurdistan berdewamiya wê najêre heta deqa îro em tev zanin alaqetê gud orta Parîs û Hewlêr de newek alaqetê Hewlêr û ey dewletin dibe Fransî bi xurtî wek gelê Fransî jî piştgirtiya me dikin yani ev agid perleman din habû û Musa wezîrê karê dervekirin ji ber gid çandek çûbû rojava şeş perlemanterê Fransîs bûn hevalê wana siyasetmedar sehefî jurnalîst buwarê çûn ji bo meselê wek dibe hem ji bo mesela bîranîna serkeftina Kobanê hem jî bibînin bi çava tiştê Tirka kiriye tiştê xerabiyê dewleta Tirk dikir ji bo çavbînin û hatin براستی او چاندا گچو یعنی انجام گرد مسائله وزیر کار در و هندره پارلمان ده بفتشکی گل کی گرنگ بو بله کلام بله تشتکی دن دیالوگ کردی هیا اون زانن یعنی نبرا انا کسی و پیاده و پارتین دن ده فرانسی و امریکی دوی وارد رولک جدی دلیزن قد لسرویا که فرانسی تشک جواره دبیجن جبو کو آلیین کردی روجاوی کورسانه هل وسط خوش بودن استاندنی لگل شامی بکنیه؟ برین هارونشتن ل پاریس بون براستی اجی تبلی بوم شش جوینچی بون استبلی بینجا بوم هم فرنسي بون هم متحده بو هم تحالف بو هم امريكي بون جرى يكمين انجليز والمانجي دهاتن حاضر دبون واشكرج مردوغوتن دغو دفاب هون لهف بكنج بوغ ام فيجل كيش بنيجي تركا بكشينن ام جي دوي هيفيه دنها و دمان هاد تایبت پشتی مداخله سروک برزانی و مثلا هان و بخواه مداخله و مثلا که رونشناگ به جنرال مظلوم پاشوی به انکسر رونشنی انکسر پاشوی به جنرال مظلوم ره ادبی و انجام باش بو ملتی موگلی مبینه دا خوازیا هر یکی کی کرده که تنت في مسألة بين سر زمان بير دبي ام يكيتيات خوازن حتى انا قالك دخوازن يكيتيا وقت دبي يك بارتي ويك جوتن يعني او يكيتيا قام بيجين بريارن بهفر كسن بسري خو نركيب سري خو هر وزعيف بيرو لسر عرضه هزن سوريا ديمقراط خسريا ديمقراط هر كزانه شقص قوته هزاوي هيانا او قوته هز تنبا احمد الشرع البندي مندما وجيد ايريش كربا دولتي وك فرنسا وك امريكا وبشقرتيا ما نقرت بانا او هز وقوته وخردبون لسر عرضيه تنبا او بدل فان شرفانا وفان مالباطا وفان كسي اب شورش حميز كر لسر عرضيه ماني جزاروك خو بدل دين اب تنبا وقد كسي اعتبار نكربا تخرد بتهيئ وهواله تجي هبن وقت سبيكي كرد بري 100 سالي كار ندكرن سياسات ندكرن تهزاوات نبو ايرو او كردنما او كردي برين ايرو كرد بهزن ايرو كرد سياسات يتكن كاري دبلوماسي يتكن كاري راغهاندن يتكن دبرين ها مثلا راغهاندن ودروي يتكن بتخص از ازنا تهب تاني بس وك كرمك که جبرگ چواد کن ایرو یعنی نوچایا درو چید کن و تلفزیونک بچوک عایده دولتا ترکان جیان ای قطر بگه پشکرتیا واد که وقت تلفزیونا سوریا بری اورین جهبو و نوچاکی درو چیکن و اجانسا ترکا جوی تلفزیونی بگره شخو مسئولیا خو جه خلید که انو مش تلفزیونا سوریا گرتی و جا اب تلفزیونی دیجی ایرو گلک تلفزیونی عربات خوازن هزین سوریا ديمقراط رش بكن و جاج اجانسا ترکا سرناوي وجابلا دكن دبي نوچاكي راس يعني جدوي يكي دبي نوچاكي راس او قدروا بيجي تلفزيون سوريا دروا كري بقيمته يعني تكس ومحاسبه جيناكي وجانوچي دروا نهار دردخن قالكي شر راغهاندني دجي كردا هي دجي هزا سوريا ديمقراط هي جبرج لسر عرضي سر كابتن هنا اوجد خوازن مورالي هم شرفانا هم قال بشكنن لحتى دقائر نكاريبون وبراستيجي يعني قالك دروا دكن روزانه برسوا واتي دانين هم لسر عرضي هم سياسه مدار مجي برسوا وانا بخورتي ددن ل مساجك جقال رجالك مرج بما مسألة شيار بالنحر تشتيجش اجانسا تركا دركات مرا يقيم بك ينجيش تلفزيوني ايجي كردا كان جوا يقيم كلامك مامو كاكادر هر دميجي ام دبيجي مثلا روجي بالدهام بالسدان وتشادجين نوفندا وتشان يا تورا ماتيا يا رودا براستي حتى كو ام سدي سد جي بشتراس نبن
اما نوچهان بلاف ناکنج برکو ام نخوازن نوچه نراست ورن بلاف کرنج برکو او نوچه نراست دروس چند جاران رکلام جیره هاتا کرن ادی ملت اوتوماتیک باور دکه من اف رولاوی اف کاریوی جامع مستقیم هم جید خوازن بیشن به واف گوت و هم بروینا براستی گهداری و پرن مالا تاوا تماشاوان مثلا مال آبون جر نافی مثلا هم کار کی پیروز و راسته لی دوان وقتی نهادی گرک بگلک یعنی چل بام هبه مرا پشگرتیا روج آوای کردستانی بکه سرکفتنا روج آوای کردستانی سرکفتن جه هر سی پرچه درایی جبرگ یعنی هر کسی جیج مختی خویانی کرن کرد ام به اره ام بنا دوزا ما چیروکا ما گریدایی هوی سرکفتن یاوی آمه توابه یعنی جی خودینا که بن کفتن ادبیوی تنبه جبرگ ام هنه لسر عرضی ام بخورتی هنه تشتک جمک کمن گرک مرا سروا کمانی خور درباس به و پشگرتیا هبکه و سرکفتن صدی صد آمه به گلک اسپاس کادر پیره بر پرسه سازی کردن به سینور جه پاریسی بس خوش